دم باش تماشاوان هجا از صباح رشید از خلک ایرو هفوینا ارکیج ورا پیشکش کم مجرم ایرو لسر درباس بونا 100 سالی لسر پیمانا سایکس پیکور میوانی من الاستودیو دکتور محمد صالح جمعه شورمند سیاسی سروکی هرما کردستان مسعود برزانی دکتور تبخیر هات الاستودیو سپاس دست پیک دا اف 100 سال ایرو لسر پیمانا سایکس پیکور درباس دبن یا کود نظرا بریتانیا و فرانسا هرها روسیا جی آگادار بول سر اوی پیمانه تو ماف دولتك نداب كردان كردستان خست سي چار پارچه گلو بنريناتا افيمانج بو چبو ارمانجاويا سركت چبو ارمانجاوي پیمانه پركبنه بله افيمانه د پاروکرنا همو دولتين باش كفتي دي دنيا دي نابرا فرنسا و نابرا بريطانيا دي وهيجي بيتر دي نابرا برتغال و اسبانيا دي جبونا نمونه جارا پیشی پاروکرنا هان بساسر پاپس دنابرا اسبانيا و پرتغال هات بجانين و هر وهاجي دولت مظن شعب خبردابون دولة عثماني دو 100 سالي جبونا قونا تاخد مدسي خوان لافدو نكر جبرك و هر يكي دخص پرچه مظن جخور ببه مرود كاربيج اف پرسهان دو 100 سالي بپرسا رجلات بدهات بناسين حتى جنگا جهانية كم در سال 1916 16 ماه 50 جيان هفدو فرنسا انجلترا فرنسا و روسيا جبونا پاروکرن هر يكي جخور دنابا جنگيد ايجي بپشكو پار دركت المانيا جيبو اف پاروکرن دنیای بو دنابا دولت کولونیالی دي نشبو ما کردا بو هر وهاجي جبونا عربا جيبو دنما كرنا دولة عثماني دبو بلام ايج زيان پرگيا وانا انجام داوود گيا كورد جبرچه جبرگ سايكس بيكو پاروکرنا كردستان دي بو شار جسيب جدو پرچه بو چار پرچه گه او دا پرچاک دان داویدان سوری یک دان عراق یک ما ترکیه یک یا بدری پیمان ساکس پیکو جبونا عراق در سال 1931 كده بدولت داوید حتی بداوی کرن لسوری در سال 1946 حتی بداوی کرن و لترکیه بلام ام بین سروینا ده ساکس پیکو اگه ایرو ام دین سینور روینا لسان ریمو حتی دانی سال 1920 پشتی وره دلوزان ده جه پیمان سیور در سال 1920 62 63 64 جبونا پکن دولت کردستانی بو ملت کرد بلام دلوزان در سال 1923 او پیمان هان پیمان لوزان همو دا خوازن کرد بجاره که بجل کرن و جو پیمان سیور آنی بجیانین کرد جه هر کسی که بهتر زیان به سایه پیمان سیب سرواد هات خواره کرد ده حرکت و زمان ده دنوان هر چه دولتان ده برده دوبن آنها بونیشار بچه کوله و بندتی الوان تماشته حتی به روژا مجیج بخاطر بله؟ بجبرچه جبرگ ابانا دولت عثمانی و دولت شاهنشاه ایرانی وان دا باخد پرچه کرن در سال 1630 هذا ده پیمانا قصر شیرین ده ابایا ده سر پیمانا ساکس بیکو ده سال 1920 ده سان ریمو هاته پاروکرن جبر کرد جبن دستی عثمانی در کتم بله ابا گاوک بو هنگاوک بو عرب كتم من دست انجلترا وفرنسا بلام ده انجام داوود كتم من دست هوف برن عرب بهمو هو بريتياواني آيني ومليبه وان بشعب كولا وبندر ما تماشى ذكر اصلا شريف تر بجواني لسرفين فيساندي دبيجي كولونيالي عرب دسلاتيا عرب دي كردستان دي وها بشعب دسلاتيا برتغال واسبانيا لملة امريكا تماشى ذكر ام بكولا وبندر داتنين تبيزاني كولونيا فرنسي انجليزي حتى داوي او دكتروان ملتا هم جبو قازانجا هم قازانجا ملتا او ملتنا بيف خصن ايما ولات ما تالان ذكرن ودا انجام داوود جي بقنابل كمان بولوجي خاص ما قربكن ودي سوري دي جبو خاطر الشعب ده صالح 1664 ده
نویستا محمد طلب هلال شاوات خواست کرده بکلا و بده بکو و یک جاری جقر بکو. بله دکتر بهاتنا داعش سال 2014 درست کردن داعش قالوا بنرينات بهاتنا داعش وشروان دجي بيشمرقال فدرال سوريا شروان دجي كردان هروها واف بيمانا سايكس بيكو ويب دايور انجام في بيمانا ويب دايور يجي شك دي هي دس فكرنا في بيمانه بجو كرد بله دامی کرنا و دست پیدا که سال 1991 بله گاوا سیوانا پاراستنی چه بود سرما گاوا سیوانا پاراستنی چه بود تفجر ملت کرد خبات ملت کرد دست عرب ترک و فارس حتی و کشاندن و کدست دولت مازن دوی جهان آمده بهاتنا و پیشتر سال 2003 گوره ترین چنگ بوم دخبات کرد د روخاندن صدام دود پیکاتنا فدرالی کرنا دولت عراقی ده بلام داخویانی کرن جیانه کو هیچ عرب بتر رنگه کی نت سیاست دیگن و نجد عقلی خود جبر آینا وان و هم جبهت جبر ملیبون وان کو وانا بشعب ملتندن لا مو ملتندن بشعب کولا و بنده تماشا دکن و توشی وی کاریبون سال 2014 دقاوق آینا عرب داشن عرب هاتن فيدري قناغ کنه داده سپیکرن کو چاوا و چلو سال 1988 دقاوة قنبله كيميائي بيولوجي آفتن كردستاني دعوائنا انجامنا بفدراليها تداوي كرن وطوفجي سال 2014 بهاتنا داعش عرب التابايا استسلاتيا عرب هاتا رخاندن ومزجين دي شنغال مزجين دي چاوا حلبچه بفدراسيون شنغال وهاجي مزجين دي بپیکاتنا دولت کردستان و بنمان کردن سایکس پیکو جراحی رگزان. ولی بنرین تا سایکس پیکو نمان اوی نزیک بوده یعنی؟ ابداعی وره؟ سایکس پیکو نمایز حیران. سایکس پیکو آنا تو دفاکتو دولتک بله دولتک فدرالی جبرکو دولت فدرالی دولت کنفدرال دولت سرقی. ایرو سایکس پیکو تدبینه نمایی دولت عراق نمایی دولت سوری نمایی ایرو دولت قابا اف سينور قداني بون جنابا دولت عراقي وسوريا الرابوية اف حرتو دولت دمان ساكسيكو دوير روجة دهاتنا روجة داعش ده ساكسبيكو نما بجارك بسفتا كرد لما نما اف ساكسبيكو ام بيجن انا اوان نماي وروجة كنه بالسياسة الربازي برزاني نمر وبشكتنا وجبال دولة انزال بدماز كردار دروجلات نافين اسرائيل امريكا ناتو ودولة هافالبند وشهن عرب ساكس بيكو هاتي برشا ورشكل نبستني ساكس بيكو هرو هاجي سرخونا كردستاني لهر چار پرچن كردستاني دو نمانا كولتي وبندتيا ترك فارس وعرب دهاتي بداوي كرن پروسسا که ام روج بروج تشجمر پیوست بس ابتنا بين فرابون جبانا نمانا كولتي وبندتيا روم عرب وعجم دنابا ولاتي بله دكتور نها قالك شاركي ايرو دست بيد كانش بو شرمزار كرنا في پیمانا سايكس بيكو ياكو تايبتي كردستان كرا چهار پارچه دوان شاركيا چاواد بين تايبتي شاركيا كل المانيا دبيار بازار كولني يا لو دريد به افشاركيان پرباشن پربيروزن جبنا شاركرنا ملتنا بكيرا ساكس بيكو چقاسي جرام بول سر ولاتي ما تبيزانه حلب شاب قنابل كيميائي بيولوجي ما خصن تبيزانه داعش هاجبنا قركرنا ما ابايا تبدا بالساس سري في بيمانا ساكس بيكو قديجي ولاتو ملتي ما بو قال لك جاميرات قوت وچاوا كورد بكار بري نابدو دولتا دابوني كاري بخوچاره بك وچاوا بكار جنابا بانشر دولتا بتجارك لشانس ما باش بو شانس کی واج جمار هاتی قدمی جوید نه هاتی هیچ ملت گردور یعنی زیگ شانس ما باش بو اف دولت سوری عراق ترکیه ایران به دولت به تروریست خیانی کرن به سرمیان داعش دی خیانی کرن کنه دیشی من اگر دیشی ما با پیشراز با حرکت و زمان به بکاری بالما بس انا رو دیجی تبع جهان باجرتی و جهان شهرستانی دیجی امریکانه دیجی ناتونه دیجی همو دیجی روسیانه دیجی همو دولتین به دنیایه ماجوی باشتر هیچ وی کسی که همو دولت دنیایه پشتا ما کرده دگرن و ما زانی که ام کسی پیشی و داوینه
كبنا معنا داعش خبات تكون كارما نهلن وأبانا بشتا تكرن أم تكارم بيجن خباتا مي ملي جوانا سرخوبون وبيكاتنا دولة كردستان هر برشا كردستان دي بسايا داعش جو أم لبر ما نمانو نمانا خدن وأوروبا بشتا ما تكرن جبونا كداعش نكبنا بان مسعود برزاني شد بيجي دي بيجي بيوستي هون زارك خوبشين بيدري تشك بدن ما أمي داعش فينكي بيهاجتن وأبايا نكا مسعود تاني دي بيجي وزير البرخدانة أمريكي كندي دوني إيطالي دي بيجي أم بيشمرقة أمن ما أجبوك هي قوتي أم نجبو داعش قوتي أس حيران أمريكا أبوتنا قوتي نجبو داعش قوتي جبونا إيران دي بيجي جبركو إيرو دي جمينة مي بيشي وداوي دي ميجو أمد أنا هدج وانا سرقونا كردستان البركتنا هنا إيران خد خاني كان قالوا أفايا قابا إيران نكارب تركيا خود تجربه کرد سال 2070 وقت الشعب کتنا خواه و ونداکرنا 30 میلیارد دلار و دوستانی امریکا 53 سال ویرو کردستان ستونن امریکا در رجالاتنا ویدش بو خاطر تجی ستون اسرائیل و تیتا در کودن دی برپوز دولت ایران ده باجی بسترو گرانت رهی بله دكتور نها بحساب بهتر بحساب عاشور كردستان كهريما كردستان ذكر لبشتي درباسبونا 100 سال سر پیمانا سايكس بيكورا در روجاوای كردستان خواندنا تاج روشا روجاوای كردستان راج از بني تبيت زانه روجاوای كردستان باشترين بلغت وي بين بچاد خواستن بعرب كرنا محمد طلال بهلال بخينه بله قاوا دا خوزا كورد بس ابتنا دمافي سياسي واقتصادي واجتماعي دبو ايرو برز ده بالات بهمو بس بفدراليه هيجي بيتر قالوا يا عرب فدراليه راوسن نخير او بيرا ناوسن انجام داويد اف نبرنامه مي اف برنامه اسرائيل امريكا دوله ناتو وجبو خاطر الشعب روسيا وشاين عربي كدوله كردستان تاسي نور دريا سبي بيت بغاندن وتاني فراتي اف هذا خاصه ايما دل بجاندنا مي اگر او پشتا ما نگرن ام ذکرن به دولت برانبری وان هر شهر دولت بکر نخیر لگابا ایران ترکیه و سوریه عراق نکارم دست خود دریج ما بکن و چاوا افرا بنن بلنگازن حوال بندوان و بکارم لبرسر خوبنا کردستان بیت مرا وساندن از بار نکم ایرو دو بندن کرد بنده که بنده رباز برزانی لقال اسرائیل لقال امريكاي لقال دولة هفال بند لقال ناتوي لقال باتي شاهين عربي بندادن كو اوانا ديفان بارتيين ربنو بلان قصد لقال ايرانين لقال حزب الله لقال نور المالكي وجبو خاطر الشعب لقال بشاري ربنو فقيرا وشاو بكاربنا براسي ديلن بان شوده وش راسي بس فان جاميرا فان حزب برقي هنكي بي او هبون دي موجود هنكي بتنبون هيجي بيتر اوام قورتي مترسي للسر ايراني ايرود الدبخاني كر او جمناتيا برابر كرد ناخذ يبدلي ويمرو في دولة جي كودا خوي تجاه لبن كودا خوي فالخين بلي ايران توب ابد سران سياسه تاخذ لسوريا للبناني لعراقي وليمني وشاو بكاري بالسياسة خود كردستان دي بدب جاني وري بقري اللي برسر خوبنا كردستاني اف سياسة هاي بمرنا ويتداوي كرن جبر او نشر ما دكن اصحيران او شر اسرائيل دكن او شر السعودية دكن وجبو خاطر الشعب ده شر دولة بندن دولتين هافال بندن وناتو دكن شر ويتكب نابا ايراني اف دولة اهان حيف هنكي بها وهنكي بتنو بشار بينج برشش بو خاطر الشعب ده بله دكتور امين فينا خبر دام بكنا مهر نافرك كيو جرك ديل تفكرن لا تماشوان هجان نافرك وامل وفكرن
بيت لما شافوني جارك ديدن باش جارديم ميفاني خويا دكتور محمد صالح جمعه راوشكاري سياسي سروكي هما كردستاني مسعود بارزاني ودگرن دكتور جاردي بخير هاته نها انا كسيل روجاوي كردستاني ايرو و خونيشاندان لدجي پیمانا سايكس بيكو دمجمر ششه ايواري ولدار بخه هنك آليه دين هنه سياسي روجاوي كردستان هين ته هلويست ته کارج بو شرمزاکرنا پیمانا سايكس بيكو ندانا دیار کردن تفی که چواد بینه اوا تشتكي بربيروزي و بشتر بدو بندن اصحاب بله بندا برزاني وبندا ايراني تشيج باكاكب بايدب يكتي وحتى داوي طبعا دي ايران ناخذه ايرو تشتي ايران دي بيجن اف جاميرانا مو يكي سياسه ايران درناك من اوانا بردف كي ايران جبر في كان جدابونا كمبازن ايران دي بيجن ناب كردستان دوله دونا بري چند روجا ولايتي دي بيجي 16 ساله وزير الدربي ايراني بو بيجي ناب اسرائيل شبابه اسرائيل دوام جه سال 1964 جارا پیشی طلب ایران دی بيجي عربه تمي باسرائيل دوام داخواني كرن اما جارا پیشی ایران دی بيجي قالوا حوال بند ديوان او تشد بيجن بما دولة نافي دي ام دل سوريا وعراق بن او قوتنا ايران دي بيجي او بيج برويجي او ساكس بيكو به پاروکرنا کردستان دنابرا سوریه عراق جبو خاطر چاوته بالراس درست بینن وک ایران بینن بله از باش بحال خو گازین جوان جامرا ناکم و از براسی دلیم وان جامرا و واجب ایران شو ده حیف لوی دولتا کو خدان 2500 سال وها بيت اللي كرن كو اف دولتان كي بد ميجودها وكتش بر او شان القلمدك او نبران بري سرخونا كردستان رادوسه او بران بري سپاه اسرائيلي سپاه سعوديه ناتو ترى وسطان قالوا بانتك نجاغا في دولتها هاني كرن شاو بفان سيوين ويف هسي كوجن ويف خفروشن ويف بيتا براغرتن نخير از دلی من بوان شوته از حیران افتشی کرد سوری دکن تشکی پیروز دو خواه کرنج دنیای کو آوانا سرخوبونا کردستانی و نمانا ساکس پیکو دو خازم بیت بداوی کرن دی آزادی کردستانی دی او دی بدولت نبی بله دکتور نها سايكس بيكو نتنه كردستان پارچه کرد ولاتن عربا جي گلک پارچه کرنج برچ نها كرد تنه لدجي و پیمانه رادواستن باشکره ددن خویا کرد برچ عرب جي وي كده عرب بيشتا سايكس بيكو دگن اس حيران بله سوري عراق وجبو خاطر جا ايران وهمو بدور نزيك ولات عربا تفدي بسايكس بيكو رازين جبرك او ديجي دولتا كردستان ام غابا دي بيجو كرد اف بدار زوري عندنا كرد بسوريا بجريدانا بعراق بتبدا يكرر سرخونا كردستان عزاده كردستاني تركيا ديجي ايران ديجي سوريا وعراق ولات عرب هم ديجي بس ابي جيرو البشتا منه ابريار الدولة بنمانا ساكس بيكو جددن اسرائيل امريكا ناتو دولتها بلندش بقدر شعب شاهين عرب شاهين عرب وهروها جي روسن باش تشاوي رازي بينكم بدولتاته او هرتشت موتك كد سري عرب هذا سري ترك هذا سري فارسان دهاتي داني كو ام كورد دي حركات زمان جوار كولا وبندبن او بشعب كولا وبندال بندرن سياسه معادله رياضيه بو خاطر الشعبته قابت بيجي شار بيتر دو دكشش قابت شار دينه ودو اجبيره بك او معادله الرياضيه غلط ايرو او تشل كردان درن ترك عرب وفارس الكردان درن بشعب بري كرد بلي راس درست او هجاكرنا وان تقيمه وان ديفيجن كرد كولا وبندا لي او نسان كيرو اسرائيل بشتامي يرو او نسان كامريكا بشتامي يرو كو نسان دولتنا هوالمن 603 دولتنا هوالمن بسار بري رباز برزاني بشتامنه نسان كو سياست ما هاتي بجاره كي غورتن سر بنگه رباز برزاني هاتي بگريدان وبنگه كرن او نسان بنا كو اف دولتين 603 دولت سي و سبا وارجهن سباهي امريكان برن سي وارجهن الماني برن بالصدان شوردارن سربازيل برن جوان دولتا جوان ملتا وباش ترين تشاك
ایرو دیدن مدوری نزدیک هر طیاره که ایرو آزمان کردستان دروته لدهش عراقی به فرمان مسعود ده حق هر طیاره که 105 میلیون دلار او وان تواج بیراد کن او نزانیم که مال خرابونه کمازنش بنا بس اما ام شوارد بيجون براي منه هنا عزيزه منه ام براسيان دجمني عربانه وام دجمني فارسان دجمني تركانه لي او بشعب كولا او بنده ودنام انجام داوود بن مانا بان دولتات تبداوي كرن جبر كرد هزا كمازنه والتفاير رجلاتا نابين دكفي دسه دوملتا او جوا ايجي سود دغن ايجي اسرائيل ايجي كرد إيرو أوروبا وأمريكا بجارة كجارة نوسها رجلات أنا من أنجام داوود تقدس إسرائيل وكرد وجبر فيجي بس كرنا الدرج بكونفدرالي كرنا دنا برا إسرائيل وكردستان دبي أم برزو بالا بكن جبونا أم جخولتي أم خوا جخولتي عرب فارس وترك بدن. بله دكتور اف 100 سال پشتی دروج دی لسر پیمانه ساکس پیکور در باز دبن پیمانه دینا بداوی تی 100 سال سر در باز دبن دوی کرد بگشتی چی بکن و کردین روجاوی کردستان تفکر کردی یا سیاسی روجاوی کردستان چی بکن جو پیش روجا بالتبعیه سیاست کرد او کو ام پیشتر باز برزانی بگرن بله اف سیاست بسر کفتی سیاست ری سیاست ما هو تل پکه تماشا دیگه بله شلور یا لور هیچ کتی ما أفشرك أنا التركيا بسياسة إيراني وبقى ما كسك بحث هيدك هيك شما مالي جبرق السياسات نوانشا إما ربازي برزني باشبونا كردي رجابا أوي كو همو بهمو ملت وك أحزابا شد حزب خملاكي بلا همو بهمو سر ربازي برزاني دوي بريكو برزاني ربازي برزاني قلتي دوستاني لقال إسرائيل لقال أمريكا لقال دولتنا هافالبان لقال ناتو باتشان عرب أفايا وبس بتاني أفايا وابسرت خينين ملتي كورد أمريش بابو كالي وخباشترن بس بشتابانه هركاتو الزمان ما قا زنجي فلقي ذكر قهجم الزمان ذكر وهي جبيتر ما تقول كس أم بكسو كوسن لجارك جارة ما ندقو أم نظانن يروب ساري بازي برزاني مظن أو بيشمرقي ما مينا زمان صلاح الدين دي صالي دوازداد ده خزارو صدو نوتو دي دواد پهلوان الرجلات كرد هات منافكرن ايرو تدبين كسكي وهاب اللزو بز دي في جيهانا مدوك نافي بيشمرقين برزاني دنقو ناف بندانه ماش في باشتري ام برب شعبكي مظن ليه خبات خنرن وهر وهاجي دوستاني ام دوستاني وديمقراطيه جبونا رجلات نابين هم رجلات ديمقراطي كلنا رجلات نابين جبونا عربا جبونا كردا جبونا فارسا دوستاني ام ندج بنيوان بس او دج بنيوان وك حرجار كردا خوب خود خواز بر بلي دون جوار دشو سري بس ايرو جوار ناسري جبر پشتا ما هي اف بزيانا وان ده انجام داوود تيتب داوي كرن بنمانا وان جيبه وبسرخبونا كردستان دد مزگين كرن بل تبحثا سرخبونا كردستان كر ايروجي المانيا روجكش بو سربخبونا كردستان تل دا چالاكيك بن بوي ناويت الدار خستن قالوا بنرينا تا سربخبونا كردستان نيزيكا بلي انا دي فاكتو دراسه راسي دو كرد بيجين ايرو ام سرخبونا كردستان دن ام دولتك دوني تشد بيج بريز مسرور برزاني دي بيجي تشتكي مو عراق لقلب دون ماي امنا عراقيين ما قالوا ابا نزدا زانينا بكاتنا دولة كردستان هركي بيتشك السياسة دي ابا دولة دا زانينا دولة كردستاني تا بجارة كيف خرج عراق ده تشتكي مو عراق راسو قلب دون ماي ماي سينور ما بس وبتنا 16 كيلومتر لقى العراقية 110,000 كيلومتر لقى داعش ما تشيت لقى العراق ماي ما تشيت لقى سوريا ما اسمها دولتها سوريا ماي دولة العراق ماي دي فاكتو دولته وغير صرخبوني دي بس شي ماي بس وبتنها ام في بدن زانين ام يجي شعب ديريه ديك جبو خاطر الشعب تاني كو هالبجاتين لامريكا ما هي يازداد سالا 2016 بيد بداوي كرن ويشاغي بلز وبز سرخبونا كردستاني تيتا
بدازانین هیچ روژێک ڕۆژە وها وەک ترامپ و ئەوە هێویە کە مەزنە ji بۆنا ملەتی ئەمریکا کە بێتە سەرداریە ئەمریکا کۆماری جمهوری ما گاواک ترامپێ نەخۆزیاب دلێت دەوڵەتە تورک نەخۆزیاب دەوڵەتە ئێرانی بێ و نەخۆزیاب دەوڵەتە عێراق و سووری فینکێ بێ ئەو دەوڵەتە نادمیژی و دەمکی بێتنەوە ولی دکتۆر ئەگەر ئاخفتنەکتە داوی هەبێ ئاخفتنە بە سپاسی وە دکم بەرێ هەر تشتی ji ber ku axiftina me ew ku hemû kor ser rêbazê berzanî ev rêbazê ku em rûyê me spîkirî di cîhanê de ev rêbazê ku ji me re azadiyê û serbestî û serxwebûnê de pêkanîn ev rêbazê ku em dibin pêşmergê me wiha nav didin û xwe ji koletî û bendîtiya Ereb Türk û Faris didin birizgarkirin û dewleta Kurdistanê seraserî Kurdistanê didin mizgîn kirin yek pêwistiya me ye divê em vê rastî bêjin her yekî belê bav û kalê me timî digot divê em yek bin lê divê zanîn bike ev du bendê nabin yek benda rêbazê berzanî li gel İsraîl û li gel Amerîka heta dawî û benda din apekeke û peye de û eşk û zanin biçîne navê wan bo xatirê şavê te li gel Îranê nibin emana wan bi tê tevdawî kirin ez dixwazim ew birayê me ezîzê me dev jî vê siyaseta çewt û xwar berdin û bên rêya serketinê rêya serxwebûnê rêya azadiya Kurdistanê bikirin belê gelek spas Dr. Mihemed Salih Cima rewşkarê siyasî Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî tîro mêvanê arkê bo gelek spas ez gelekî was spas dikim Bê temaşevanê jî em geştin dawiya xeleka xwe ya îro heta xelekek dî bimîn xêr û xweşiyê de